nya kilwone ki dega nok ara disi ma gago ya yom merwate ki lo church madong ma gieno bieno kanyang ngo matete me district mir wajne ni kube chane gien mawati ya machalo gamente ma pira tek bot party madin machalo NRM ki party mukene magitie Uganda ene ku chan lok me yero LC1 LC1 ku chawani angeo go gamo go cho nyingi odong go nominating themselves odong go cho ne o gitirere gitia bitu kui ya gago gina lego mere matia chele kenni miro ki bit kui ki kuch ki bit kui ki ma pien gine ne gen pa LC1 mo bere ken gang be bere ke du tiene ni no ngat ma kuira ye dano pa dano ene gina piete ngat ma kirigo chimi di wo no tie responding bori titi tamango ma mire tim dano ma ribe ke du dano ma par pi project pagamente ngat ma oloto kong bene ngeo ngo mire tim pilwak ene ne jemi ma atawone mirwan wadonyi yi wanen kidong kachalo NRM party gitigi flag bearer ma megi ma lego ni gen machalo NRM gen gi voting la chung ma megi kwe chawani NRM tia poko chende alega wikumi me sub county weng ma gago pa NRM chende de mao pe weru leri ma terra de da were timti ma raju chente enini mio kay president very serious when komuti very serious ma chunka wani no sleep no corruption so enini kay tu gergi chene enini I chero ki chente so legu alega ni we chente maki ia marking pigina chele for example memi PLC ali Pierre bin ma megi me birukui ali mia che me baraza chente eni o chero o bolwa o bodgi kamangar mo tiano pos madong tikene eni un logo kila chung men yang program ngo ma mete PN ber kere penchu logo kere kachel kere alego ni pewe chatano biri a good gin ni che icher giri buj by tomorrow no what are picking down metwal gi buji loka chente ni alego luak bene meri beka chel menene ye en woro ma be pen ye ne ye ma ti tek pen ye ma in rie ngela wori dago ni ron ye ngi ngato kene la tini ron ye ngi ngato kene ma ine no ba wani ma ti manini jondo kwer lo ka ku tam ge ki mirgi no tiegu ne ngat chane ron ti bandera me village gi nyoro konyo gi machalo la dit me village ma chala tela so pewa ye lwen skiti mamwa bebedo everywhere. We are going to have all these villages security many issues they resolve jo mo mai kelo gi gwa ki wo maybe na balu ye wa po beneno wa biti kumi ne mene kay bien ka balu ye pe bi dok ya gago bi dok ne ti bu mo na gena mer wa ki jo ma ge mer bien ka balu ye ya gago mane lok ma tawni wonen jo ma tie ati ma pe ki corruption. Yes. Now, for